Fere إسان ورقة كان جلت نكنو كمال ولزيج مثلا عن صوت على دقيقة كذا ولا بزوج ساعات النزجم أمانة في اللي في تاجون ستاجوال إن شاء الله أسون كمال تنش ملك تنداس تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا كينيا ولموتا هيوتا أبوتي أمنتا هقنتوتا درغوغوتا في أكسومس كيسوموتا كينيا أكالي لكن الله لا همسا عمتات لا سدسا عمتات ብዙ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች በዚህ መልኩ ለመደራጀት ብዙ ለፍተዋል፣ ብዙ ታግለዋል። ያ ትግል ዛሬ ላይ ውጤት አፍርቶ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የዑለማ ምክር ቤት ሰብሳቢ በሆኑት የሐሳብ አፍላቂነትና ከከፍተኛ አመራር የሚጠበቅ አቅጣጫ መስጠት ብቻ ሳይሆን አንድ ተራ አባል ሊወጣው የሚገባውን ቀላል ግዴታ እንኳን ሙሉ በመፈጸም ክቡር ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ለዚህ ታሪካዊ ዕለት እና እሳቸውና ባልደረቦቻቸው ለዚህ ታሪካዊ ቀን ስለበቁ ወይንም አላህ ይሄንን ስራ ስለወፈቃቸው በአዳማ ሙስሊም ወጣቶች ጀማዓና ከኢትዮጵያ ጠቅላላ የኦሮሚያ ሙስሊም ካውንስልን ለመመስረት አለን ከጎናችሁ ነን ብላችሁ የመጣችሁ ወንድሞች ሁሉ አንድ ጊዜ በተክቢራ ምስጋና እንድትገልጹልኝ ይፈልጋለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ከሁሉም ኢትዮጵያ ክልል የኦሮሚያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ምስረታ አብረንን ብላችሁ ወደዚች ውብ ወደ ሆነችው ከተማ በጋነጋን ዱፍተኒ እሰኒ ጀቻ ወደዚህ ብርቅ ወደ ሆነችው ከተማ እንኳን መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሐቂቃ አንድ የሚባል አባባል አለ። ኢዛ አረድተ አን ተዕሪፈ ሙስተቅበል አይ ኡማ ፈንዙር ኢላ ሸባቢሃ። የአንድ ማህበረሰብ ነገው ማየት ከፈለክ ወጣቱን ተመልከት ይላሉ። ዛሬ ይሄ አዳማ ላይ አዳራሹ ብቻ የሚይዘው ወጣት ነው አይደለም? ጠቅላላ የአዳማ ወጣት ተገኝቷል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ወጣት ብቻ እዚህ የሚታይ ነው። ትናንትና ጥቂቶች ነበር፣ ትናንትና ትንሾች ነበር በቁጥር በትምህርት ተቋማቶች ውስጥ ትንሾች ነበር፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ትንሾች ነበር። ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛ አስፍቶናል፣ አብዝቶናል። هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر። ስለዚህ ይሄ ወጣት የነገ ሀገሪቱን የምናይበት ነው ማለት ነው። ነገ ኢትዮጵያ መመልከት የፈለገ ይሄ ወጣት ይመልከት ማለት ነው። ይሄ ወጣት ነገ ኢትዮጵያ ዛሬ የአዳማ ወጣት ነው የምትመስለው። ለዚህ ምንም ጥርጥር የለንም ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ዛሬ ባደራ የምንሰጣቸው የኦሮሚያ ካውንስል ምስረታ ላይ እዚህ ከፊት ለፊት የምታያቸው ወንድሞቻችን ከየሁሉም አካባቢ ለማዳረስ ተሞክሯል። ይሄንን የአማና ወይም ያደራ ስነ ስርዓት ወደ ኡስታዝ ሀይደር ሰጥና ከሀጂ ጋር አብሮ ይፈጽማሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ደርጋጎኒ ፉንዱሬ ኬኛ ጅራን ኩኒ ናኖ ኦሮሚያ ኢዱማ ሁንዳ ኢራይ በከ ቦአኒ ወንቲኑ ቤኩ ቀኑ ማልኒ አማ ሀንገ ደንዴኙ ሀንገ ኡምና ሀንገ ባጀተ ቀኑ ፊ ሀንገ ኡምና ነማ ቀኑ ረቲ ጀልቀባ ጅራ መሌ ካውንስሊን ኬኛ ኩኒ ዮረቢን ጎርጋሬ ሰነቦደ ዮ ኢሲኑ ቢረ አበተኒ ኑሽና አበቱ ገርጋርተን ጎዲና ኦሮሚያ ጉቱ ከሰት መጋላ ኦሮሚያ ጉቱ ከሰት ኒዳም ነቢይላሂ ተዓላ ኑቲ ካዮን ኬኛ እድገምኑ ከነሜ
Itoophiyaa qofa majlisa kaawunsii dargaggoota musliima Itoophiyaa qofa osoo hin taane yeroo waggaa dhufu dhiyoo keessa inshaallah dargaggoo musliimoota Afrikaa magaalaa keenya Finfinneetti dhaabna biiznillaahi taala. Sanaaf deemaa jira deemsi keenya sanaaf biiznillaahi taala. Isa ijaaruudhaaf immoo mana jalqabuu waan qabnuuf inshaallah. Manas immoo ni jalqabne malee hundaa waliin geenye suuta wal geenya. Kabajamaan abbaan keenya sheekni keenya Sheekh Ibrahim dhufanii aangoo kana nuuf kennu amaanaas nuuf kennu asumaan sheekni keenyas Sheekh Gaali Muktaar isaanis lama ta'anii waliin amaanaa kana dargaggootatti nuuf kennu maqaa jalaa nawwaamaa dura ta'an jaraa dargaggoota muslima Oromiyaa walitti qabaadha barreessaa itti aanaa booda goone booda filannaa amma walitti qabaa jaraa filanneera walitti qabaa jaraa obboleessa keenya Shuayb Shamsu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar obboleessa keenya dargaggoo Abbas Ibrahim Ahmad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar takbira jabeessa lamaataatan Allahu Akbar taansi obboleessa keenya Ahmad Najjaj Muhammad Ibrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Khadir Amano Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Osama Abdul Samad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Hamza Muhammad Arab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Mubarak Hassan Shumat Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Fatih Ahmad Umar Allahu Akbar Ciroodha obboleessi keenya kaamseessi kaawunsilii kana Ustaaz Ammar Sheekh Amin Ibro bakka bu'ee fuudha kaawunsilii keenyarraa itti gaafatama bakka bu'aa naannoo Diriidawaadhaa fi gara ba'aa kanaatti gaafatamaa keenyan Allahu Akbar obboleessa keenya Saafii Yahyaa bakka bu'aan isaa dhufee nuuf fuudha Allahu Akbar Yaaqub dhufee fuudha Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiyaansuudhaan Dr. Muhammad Amin isaafis bakka bu'aan ammaaruma ta'ee nuuf fuudha Dr. Muhammad Aminiif ammaa nuuf fuudha Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar amma xumuraa irratti abbaan keenya ilmaan isaaniitiif amaanaa nuuf kennu isa kana sagantaa xumuraati amaanaa gara isaaniitti isin dabarsa بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربي تقوتين كما كينا كنا مقا ربي تقوتين تقوما إسلاماتي في أكا نبي محمد الرابوئين حديث القرآن الرتي هندوفني ديني كينا تجاجل وداغل ربنا وافق وصلى الله وسلم على
አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቃል ያስገቡት አባታችን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በወረደው በቁርአንና በሐዲስ መሰረት ጠብቀን ለማገልገል ቃል እንገባለን የሚለው ነው። ፕሮግራሙን አሁን ወደ መድረክ መሪው አሳልፋለሁ። ምናልባት ኢንሻአላህ አንድ ነገር ካለ ወደ መድረኩ አሳልፍና ፕሮግራማችን እንጨርሳለን። እሱ ያለውን ያሳውቀናል። አሁን ልንጨርስ ነው። አላሁ አክበር። እነዚህ ወንድሞች እንግዲህ ቅርንጫፉን እስከታች እያደረሱ ነው። ከመድረኩ ላይ እናንተ ሸኝቻለሁ፣ አመሰግናለሁ። በማስቀጠል ግን ስጦታ አለን። ስጦታ የሚሰጡልን ሼጋሊ ሙክታር ናቸው። እዚህ ጋር ይሆኑልኛል እሳቸው። እባካችሁ ያንን ያዘጋጃችሁትን ስጦታ ወደዚህ አምጡልኝ። እናንተ ደግሞ የመጀመሪያውን ስጦታ ፍጠኑልኝ። ኦሮሚያ ነው የሚሰጠውና ምክንያቱም የኦሮሚያ መጅሊስ ይህንን ስላዘጋጀ ኮጳ ከነን ዋንታ ቴፊ ሼጋሊ ሙክታር ፕሬዝዳንት ምን መሪ ሞተ እስላሙማ ኦሮሚያቲ ኢሳንቱ ከነ ዋንታ ቴፊ ሳን ወዳቤ ኡስታዝ ሃይደር ታኢላ እችታ አሲንታኤ ከሲራ ከናን ጀልቀባ ከለቲማን ከበጀሞ ዶክተር ከበጃ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱሃቲፍ መቃ ሳንቲ በረፈሜ ጅራ አርጌ ጀዋን ታቲፊ ከለቲማ ሳኒ ከነማ ሼህ ከና ሳኒና ከና ፊ ሲናካሱ ሼህ ኡልፋዳ ዳበታ ፊ ሚጀቹኮት ከለቲማ መቃራን ሳኒ በረፈሜ ከነማ ዋን ታቲፍ ኡልፋዳ ፈያታ በገመደን መጅሊስ ኦሮሚያቱ ቆጴሴ በረፈምቺስ ከበጀሞ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋት ጀደ ካሜ ጅራ ጅራዋን ታቲፍ الله أكبر الله أكبر فيانا شيخ أمالين جلاندين تنين تيتو أسمنا دي تني بروتوكول كتمت جاب سمالي تاتور أيوة لما فانمو سورة كاسا جلده سينا وجيشا جلا والغايم في جنة في دراتي والغايم في كانتين سبسوا دلهم تاريخ إنه يسرنا عليهم جل سبسوا دلهم تاجساتشو سلطة كمتاچو جيگا كنا مسكنا سلونت شيخ كنا ناتا عيسي ناتا ملء كنا اتعانو مو كونسلي درجوتا مسلمة إثيوبيا تيفي كنا بريزدانتين كونسلي شامو كنا أفرته كونسلي شافكا هاي جارا الله أكبر الله أكبر إنك سنة تبني ده كما شو يسمى እንደደከ ማችሁ ይሰማኛል። እስኪ አላሁ አክበር እንበል። አይሰለችም ብያችኋለሁ። ለታሪክ ነው የተቀመጥነው። በእርግጠኝነት የዛሬ 50 እና 60 ዓመት ደግሞ ታሪክ የሚናገር ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ሶስተኛውን ደግሞ የሚቀበለው የአዳማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ነው። ሼህ መሐመድ ሁሴን ደግሞ ያንን ወክለው ፕሬዝዳንት ናቸው። እሳቸው ይቀበላሉ ማለት ነው። ሼክ ከና ኦልና ቦታቲ መጅሊስ ከሰኒፍ ከና ገነፉዳ ከናን ኩኒ መጅሊስ ከሰኒፊ መጅሊስ አዳማ ኦቶማጀኑ መጅሊስኒ መጋላ አዳማ ፊ ሐዋስ መጋላ አዳማ ከሱሞተ ከኛ እርባተ ወፈራ ከሌሳ ገልገላ ይቻላ ሀውል ፋተኒ ሀገለቶ ማኒ ትናንት አራት እንግዶቻችን የጋበዘው የአዳማ መጅሊስና የአዳማ ማህበረሰብ ነውና እናመሰግናለን። ሼክ ነው ፋዳ ታይሲን ገለቶማ أما ورق أداما كوني أداما رفتنيتي نهارك دوان قلتن جدن شيخ محمود إساني في كورين إساني هندي كنا كان أمو أبوتي قدا مليوي تاتي آدا رجتنا مليوي تاتي أما شوالي ماي تاتي وان جنيه آني في أبوتي قدا كنا ممدون كنا النام አንድ አባት አሉ። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባት ናቸው። እንዲመጡልን እንጋብዛለን። ኮታስና ኮታል ህብር ማለት ይሄ ነው እኮ አንድነት ማለት ይሄ ነው። በስም አይደለም። አቃፊነት እንደዚህ ነው። ያንን ነው መናገር እንፈልገው። የመጀመሪያውን ስጦታ ወያን ማከን ኦሮሞን ቤተኒሚ ወርብሻና ከና ይወጀን አነን ማከን ቤተኒሚ ይወድ አንተረ ዋንታ ተፊ በገመደን ورا داما الشيخ عبد القادر احمد جيب ارجينجا اسان غرنا ساعدفن غرو تجي كنا كوتا مجلس ادامات وانتف
مجلس أداماتي حواسي مقالا أداما كاليس أكاسيتي ملاكسي إرباطا وفيه هرمو مني مريد إموتا إسلامما مقالا أداما كنا كنت كيسموتك يا كبجان كيسموتك كبجمو أنت الإنسان كنا جري شيء كنا أفني إيجا جوان تاتي بسنة كلا فرق ساجر هاي إنسان فنيتي هاي إنسان فنيتي الله أكبر الله أكبر فين ندبينا فين كنا كنيكو فين وغلو فني أديان وان تاتي في كنا جلك أبا كبجمو دكتور كبجا شيخ حجي إبراهيم تفاتي في بريزانتي مانا مري وليقلا لموت إسلام ما إثيوبيا تي في كسوما كبجا سرنا كناتي كونو وكبجلن تزوتناو في تنزارد كما لكم شيخ كنا كمن على بدامي تيسو جلا كاسا أكملتنا أوفيسان وجولين كاميرا موجي كسن وجتوان تاتي في الله أكبر الله أكبر الله أكبر ulfaadha hin bareedu kabajama sheeka keenya naagee sagale haabu'an amma anteessu asirra deebisee inteessu isaan amma isaan inteessu haabu'an amma isaan inteessu haabu'an asumaa turani naa teessaa isaan geessu barbaade itti adeemnu itti aansee kan kennaan kennamuuf Ustaaz Haydar Kadir Ustaaz Haydar Kadir Allah akbar jedhame هركذا أنجيني بر الله أكبر جلاله كاس فيانا مقا كيسان دفع أماتي أستاذ هيدرين وادا ولين الركاهن وان تاتيفي كينا قفامتي وادا درقوتا جيمي إسلام ما جيمسي فكاتي كينا توان تاتيفي بقى مدى جلان كبجمو أبو هايلو جلتي كينا مجرى إسام بكبولا نيمي تفودا في أستاذ عبد الرحيم أتما فوريف atuma funif kabajamo kantiba magala kena o bohailu jalle TV kaso fuda kena makaro kam nawanta TV galani kalesa nu olani lehi ko wanta TV kan ganama ustaz sheikh ke nuti nawanta TV nu ge stage cha kena kana etiansun kabajamo sheikh gali mukhtar isana mo presidenti mana mared imota islamumma oromiyati hasa isani lagetani mikutano isani achumanata shekhi asmati sina officer akan mbare bagamadan Ustaz Raya Bamaja Ustaz Raya Bamaja enu tufuraf shekhi funaf jalan Ustaz Raya Abba Machatif na kennaf Ustaz Raya Abba Machatif Ustaz Raya Abba Machatif akkanatti makamuun gaarii jedhee yaada sinitti Ustaz Mustafa Hussein bakka bu'aan yoo bakka bu'aan jirre مجلس أفراد ترسيسة مجلس ما كي نكاداما أفراد ترسيسة يو أستاذ مصطفى حسين جري إتيان سودان نبي أياليو غير والتجيتي ناسا فيسا دفع في نيراما سلامة الأولي أديان وان تاتيفي نبي أياليو رفاجر أكشرا كونوتي بولكيسي مغالا أداما lafa bakka awwaala masgiida bakka salaataa waa hunda nu jeessee jechaa jirra kun ammoo galata qaba bulchiinsi keenya nabiyyuu ayyaale immoo kennaa kan fudhataara baga gammadan hundi keessaniyyuu Faaruq Said dhufaa jira Faaruq Said dafa Pula ifa akka sheeka keenyaatti ifa hundi keessanuu akkas warra kaameeraa barbaada waan taateef waan akkasii itti aansuun Ustaaz Ammar Sheikh Amin Ibro Ustaaz Ammar Allahu Akbar
أشيمو أستاذ لي درجة جيسلي ورا أما في لمي وهذا سينكي سالي توكو أستاذ شعيب شمسو أستاذ شعيب شمسو مليون أستاذ شعيب شمسون ورزي قابزالهن أما سكنا له الله أكبر الله أكبر بقرآن كفر بقرآن زقال مالتنا أما سكنا له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها